Positive thinking se lagthoko darkar tade Manipuri gi akhoi gi so called guru kaya mentor kaya man haire positive thinking to nang itho sigi iba matam sida nang na pami ba goal da fang pulai kani nang business nang income stream hengalakani mi gai sina nong na fazana treat kani yes fai chumi but flow madilai yamna maru ba flow madilai. Hi, my name is Axn Sadokpam. Mina udabuna pamni blind. Darkar Tade sida akhoi toise eliminating the unnecessary ni. Sida unnecessary sida positive thinking gi flow si yawi. Example oina lawrse aina lambi de satpa matamda mit yade yadu taragadi kaidoragadi gari thomakani. Adu khang daragadi gari thomakadabagi maramdo khangagadi thomakadabagi maramdo tawdra loire. See inverted thinking kawi. Example amagomuk. Like shida akhoi na fail oi biyawi option gi shikaino. Like pa already fail oini like pa da boshi bokta ai pass mark si si already fail oini mayek sing dore sidagi amuk aina school gi ka gi percentage sai siongler business tong yenge sida profit margin wang to di fail oirakani business to obviously customer ga ai interaction phajana later tari fail oirakani employee na cheat tawtar gi fail oirakani and employee gi relation ekta yadi aduna sigumba pot kai se khange haibdi failure gi option khudi makto even in adong the thabak the job ta kaida waino nang se fire to do she positive ti ama pona te sida akoina khalli wage she adu shigi khalak pasina atomna tawroi da thabak sing do mayek sing na ure mayek sing na uri ge adong gi idea se positive oina fana khan bada to so relation so putharo nupi ama nu pa ma le moi bani she nuksina re so lovely but kamai kana do no chitok tari kanani trust later the kind of understanding later the kind of communication later the kind of but even if adu da bokta kind of so external factor ga se mayam le adom na positive ki mindset le ri di dilulu na hoji ke gen ji gi le delusional le ga di khara farak tari adom na hoji tawriba mayam si da adom na successful learning du da kai do ga di ai se successful oi roi khando o map out toro nangi numitu da nglaw 24 hours da aina pung kaya tumi nipan sida ging lemo wa pung ga do yengo sigi pung sing sida aina kaidok taragadi successful rakani adugi khanbase easy oi adu block si inverted ta sigi pung mayam sida aina kaidok da taragadi agi numit che mangal laktoino successful kamaina oiroidoino anu maina so sida amuk hena mamut tan sangjan che taragadi one on one session di tawi ai se pet session ni hapta amda mi ani dagi hendi kai gino hairagadi ai di result first na adom da oina focus tawni na mi ani dagi hende dm tawi ro payagani aduga adongi inverted thinking che lawraga kamaina khoi tool kaya ma lai nsdr meditation breath work visualization hypnosis sigum se punjalaga adongi exact system ama semdo ka session nipan tawraga fix tawse